Suwadah angah Om Suwargantu Om Moksantu Sunyantu Om Murciantu Om Kesamo Sampurna Iya Namo Nama Aswa Om Ida Sangyang Widiwasa Sangyang Mahagung Sejeroning kuentanan salining miwah suci nirmala puniki Dijang aturang pangastuti miwah pemuji Maduluran suk semaning mana Majang ring Ratu Sangyang Widiwasa Antuk liahan waron grahani ratu Mawastu ring rahi nanesane becik puniki Ditiang persida mapupul ring genahe puniki Sejeroning mawah tanda bakti pemuntat ring sang mewakta Sane sampun ngeriengen titiang mantuk kesangkan paraning dumadi Om Ida Sangyang Widiwasa Sangyang Mahwija desa sane becik puniki Titiang aturan suksemo ping banget pisan ring perjuru ring kramo banyar sinarang sami iki ring pasemontonan puri sarang sami jadi nanganin ring sejeronin penyengker Nas titiang daler ring idodane kramo banyar
Us punika rare sida jagi bagus saji jagi nudonan inggian napi sepolah palih dia sapunika atur pengaksamaan titiang puput hati. Om Santi 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 Om. Jagi pacang kesetra tidak jelangalah aja bos jagi pacang matur sematro. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Keluarga besar Puri Ratu Suryanti Tiang Ratu Rapanji Saneh Dakwang yang Titiang jagi macam margian doa mangdo bejo presida siak yang titiang nugra yang titiang lunas pengampura banget puput dan titiang untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Ege galah. Pasang sanengangane laris kalah aturan titiang. Wajib kirim pinangkam titiang pacangnya dan pemargi bermaning pirangan. Pegawai PKK Banjar dados buat pindah penentang peneluk anak agung murah bagus pagi during layo akeh sabun akeh pedang sabun siaga panjang mantap pembunuhan
Ini kan